Gimana dok? Sudah pak, kuat deh. Jangan berkuping di samping lemah ini. Yang di muka semua ada nih pak. Alih-alih de ngomong deh, alih-alih selipang ngai jaja galungan. Galungan pinduang bulan apa jadi ngai jaga sejuk. Enggak kelau, dar. Udah masa-masa hujan. Betawang benjo galungan mie sing makeluin ngai jaja lah karena sing makebe anak magenep. Anak misi nyemuh ngai jaja. Dia ngai jaja bapak jemuh. Yang ngai citakan, jak mataku mana mau jemuh. Nawang apa anak tradisi maluan tuh harus jemuh. Tapi no pake nyanan kain serimpune cai, dia sing jemuh jajan nih. Oh no. Nah, pak, bapak ke bang. Dewa jajan ini apa kawan koleksi? Oh bang Dewa. Men Dewa jajan main jajan mata ya pak. Duh ngomong deh alih selipang. Yang petang. Selip lagi tang nih pak. Selip di lehang.